may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sika magayam ti lumabas kasinsin Juana, dumagas ka pa at kapita. Sa payagdardarasak kasinsen, adda ka di ibagam apagsayatan. Adda kasinsin, makiasawa ni Nimfa ka anakam. Ay nawaw, kaano kasinsen? Intun umay abulan. Makiasawa mo't gaya mo ni Nimfa. Ay sa bagay, adda mo't iti husto nga edad. Wen kasinsin, umay kayon to Awen, umay kamin to. Manu ababoy ngay. Nday tatijak pa'y sigurado. Basta umay kayo lanta Dito'y balay magkiditi pa kaangayan na. Aw, di mayat kasinsen. Asidaglaan. Wen Day talaan ti bagam. Tanwawanan, agpatuloy akon. Kas na ko nakitay kat agdardarasak kasinsen. Day talaang kasinsin. Sige, agan-anad ka. Makiasawa mo't gaya mo ni Nimfa. Asinaw, Nimfa. Ni Nimfa, ang anak ni kasinsin Irene. Tagaano kanungay? Day tatijak na sa lunsod. Anya, Sa anak nga intrisado, no tagaano ti asawaan na. Iso adya kon sinalunsod. ay nawaw. Na, apay akas tamot tanti pagpagam. No intrisado ka, mapan ka ije balay da, tas si kamis mo tag sa lunsod. Agsalsaludsod lang na tao kastamot tan ti ibagam. Ay muna yun, ay abakal. Si kamot kayam ti masabat ka o kaanakan Nimpa. Kumusta kayon, Tata Tonyo? Ay, nasaya at tamot kaanakan. Anya jay nadamag ka. Ha? Makiasawa ka kanumot tayo. Ay nawaw, day tala ang gayam. Kunaklakit din, manya ti bagayo. Un tata, makiasawa akon. Agkasar kami ni tinubyok. Ay, wan, mayat na ita. Nadakamutan iti husto nga edad. O kahit taga-ano nga'y may. Benggit, tata. Ay, nawaw, nagadayaw. Di manon kamot gaya mon ijay. Kaeskwela ak idi, tata. Ay, sumot lagayam Kaano nga agkayo kayaw ta tumulong ak? Intun Sabado, tata. Sa dino ti pagsasabatan mingay. Mapan kay laengan ay di balay. Usarin nyo tilugan ni Uncle Francis. O, sige. Umayak taw kaanakan. Isulang mo ti amok may tulong kaw. Agyaman naklaunay, tata. Dakkulan at tulong dayta kada kami. Agyaman na klauna ay tanakaumay kayo kasinsin Juana. Ay nawaw. Apay kasinsin. Isu ka di dayay ti pakiasawaan ni Nimfa. Wen kasinsin. Mikoy tinagan na. Ay nawaw. Payakas jay mo tit suraan na. Anyat kaya't mo asawon kasinsin. Ay kwa, awan kasinsin. Guwapo mo't gayam. Ay nagtangos ti agong nasika. Kunaklaki di no adda ti madi akayat mo asawon kasinsin. Ay awan mo't kiti kasinsin, si kamat. Panawang kapay biit kasinsin. Adala aramida. Okay, awan parikot. Ay una yan. Danda ni may law anak ijay Ang nukit kita at ti pakiasawaan ni Nimfa. Kaslada kurkurang na talaga. Wanaw, talaga nga agpala dayjay alalake. Adamadlaw ko kini ang Tijuana nanang. Ay nawaw. Anya day tamadlaw mo, Nimfa anak ka. Kaslakat katawaan namot nila kay ko. Sa bali ti panagkita na. Iti anya aga ko kung mga aramidin na ti kasta.
Jak ammo akin anti. Amangan mo, no na misinterpret mo laang. Saan nanang? Madi ti atap ko. Imbis nga aginjoy ka, sa balik din ti pampanunutam. Madi nga rod ti riknak nanang. No daduma kat kasla limod ngoy uyawon na ti asawa. Kas kumaitay. Di mulatan ikaskaso ni antim anak ko. Isupay ki di day ta apaka-istrisam. Nakitam di asawa ni Nimfa, tunyo. Ay nawaw, napaanak nga ron ba? Siyempre nakita ka. Awan ti madlaw mo kenkwana. Tas kumaitan niya. Kasla dakurkurang na. Kasla balasi ka. Mangrugi ka man ako na akaon. Kati sumat. Di mo nakita ti garaw na aya. Di ka man nagsawa kasta. Kasano mo tanay bagam nga agbala di tao. Doktor ka aya. Basta. Iso mga minti madlaw ko. Kasano ko mga dakurkurang na kat normal mat idi kinasaritak. Sika ngay, impadas mau a kinasarita. Saan? Matlagayam. Tila madlaw mo may. Nagsasao ka kasla ammum amin. Agraman normal at tao, ibagam nga dakurkurang na. Ay nawaw. Nasaya at tanalagip mo tagpasyar, Shirley anak ko. Wan tanawaya anak mo't nanang. Kat, kumusta nga iti kasar ni kasinsin Nimfa? Madimat? Ay nawaw, kasano ama di nanang? Diyan na asawa na nga road. Oh, apay, anya ti isyo iti naasawa na? Kasla dakurkurang na sika. Anya? Agban lalaki di jay. Ay na, grabe kayo mat nga agsasao nanang. Kadi sumat. No sika ti makakita iti garaw na. Ang mga no panunutemet nga dakurkurang na. Ay na, saan mat anasaya at tikastang ibagbagam nanang? Amangan mat no naira na laang. Ay saan? Sigurado ak iti nakitak. At dalaki di kurkurang da di alalaki. Ang adamo nga minitsura na. Isu siguro anak ikalay sa ninimfaken ko na. Orekas di ti kasasaad na. Si kangay, kaano ka maangay ang makiasawa? Ah? Dandanin nanang. Ay no kasta, adamot ten plano yaw. Wan nanang, aguray kayo langan iti 2 abulan. Grabe mo tis istoryaan ng Tijuana kadagiti kalugaran tayo nanang. Ay nawaw, anya tis istoryaan na iya. Adda kanu kurkurang nila kay ko. Agbala, agbagtit, kun nagadung agkakasakit a balikas. Naa, apay kanumot akastat ibagbagana. Saan mo't nga agbagtit ni Mikuya? Dayta nga rod nanang. Ang mga nadalaang tinakita na kinimikoy adi na nagustuhan. Nalabos mo't ibagana nga agbalatipada na ataaw. Di nan sa mo a professional nila kay mau. Jak ammo akin ni auntie. Bayam, bagbagak dayta akasinsin kaw. Awan karbengan na amang iruruman iti manugang kaw. Isuki di ati ada kurkurang na. Apay kasinsain, iwarwaras mo kanuma nga ada kurkurang ti manugang kaw. Dajay ka day. Awan, inistoryak tay sumot tinakita, idi kasarda. Anya? Kaslagbala talaga. Ay, tanangam ti panagsasaaw. Professional dayjay kasinsain. Anya? Ada na talgad at trabaho na dayjay. Sa ita, ibagam nga ada kurkurang na. Di ka mabain iti kasta nga isaw-sawang mau. Ibagbagak laeng mutan nya ti makitkitak. Ay nawaw. Wanaw, umapal ka. Tanimi ko'y tinagbalin ang manugang kaw. Isu akas tamanang ti ibagbagam. Basta, agbalalakit di dayjay. Maminsan pa'y kasinsain. Maminsan pa'y nga iruruman mo ti manugang kaw. Siyak ti makalaban mau. Kaya't munsamat ada itak tangiwat mahuana. Ay nawaw. Apay akas tamanin ti bagbagam si katunyaw. Sang kaistoryam kanumat nga agbala ti naasawa ti kaanakam. Ibagbagak laeng no nya ti makitkitak anya. Agbain kamot professional da dyan. Ada na talga na trabaho na. Kasano kumaama kapasano agbala. Anyat amok ngay. Mga asim di mo labsan ti agistorya. Apay nga affected ka launay. Kat saan mo't asikatidakda ka matag.
Nakababain nga road iti tao. Anya tilaban mo ijay kat professional na ijay. Kan awan karbangam amang ibagang agbal na ni Mikoy. Doktor ka aya. Usto nga rodin agtaldakan. No si kamot nga ta ti pangimbagan na iti kasta. Anyang atama ti mariknam. Agpasyar ta ijay balay tapno makita da kamot dananang kantatang ko. Una, mabalin na tamay. Kat, kaano ngay nga rod anawaya ka, Filimon? Mabalin inton Sabado. Nga masapon nga agsublita matlaang dito syudad no Domingo. Tada trabaho no Lunes. O sige, Nagasanak to dito boarding house ko no Sabado. katuanan agpakada ak nga rodan. Ay nawaw, itulog ka ni ti boarding house mo. Saanan, kabaalak mo ti agawid. Agi na nakakit din. Amok anabannog ka iti trabahom. Nagawid kamot gayam kasinsin Shirley. Kaano pa'y? Itay laeng, inpasyar ko tinobyo kasinsin. Agad, kaano nga'y tilong table yo? Aguray tayo pa iti makabulan kasinsin. Ay nawaw, dandanimot gaya man. Wana, Taga-ano mo't nga'y ti maasawam. taga-baba kasinsin. Naamamok mo't kabayatan ti panagtrabaho iti syudad. Umay kayon tumot ton kasarme. No di tabalayo akit umay kami at talaga kasinsin. Aywan gayam. Sa anak-anak kapan idi kasaryo ka ni Mikoy, ta nag-duty ak ngamin. Okay lang kasinsin. Maawatak mo't kit di. Hamangan ko nakno bumalos ka kat di kan tumot umay inton kasar ko. Saan kasinsin? Man nakaawatak mo't. Kas naibagak itay, umay kaminto kadananang. Ay nawaw, abay mo, nakasta ti kawis mo, kuhana. Apay, anya ti parikot mo iti kawuskaw tonyaw. Ang naman ti ginatang da sirle, ngay suot mo. Naa, daytoy nga rod mo ti kayat ko. Tapno na'y dumduma mo't Ay na, pangaasayim ta sukatam da ita. Ay, agtal na ka man si katunyo. Pagsaya atam ti bagbagak, saan ang maibagay iti okasyon ti kasta kawis mo? Saan laeng ano saan? Basta siya, daytoy ti kayat kong isuot, period. Ay nawaw, pangaasayim ta di mo ibabain ti anak ta. Ay, ura niya pa iti magbagam dita, di nakmalabdan. Maminsan laeng amaki asawa ti anak ta. Kayat kau nga agbalin ang memorable day tingal daw. Iso adi ka man agbalin na kontrabida si katunyaw. Apay matakas niya tinsuot ni nanang mo, Shirley. Ay, jakman amo ka ni nanang. Nakababain kit din. Saan ana ibagay tikas day abado na. Kasla pang Halloween mo. Day tangarod ket. No apay mat ngamin aya, adi na insuot ti bestida aginatang ta. Kasla matada kurkurang na. Anyat ko ng Filimon. Adda kurkurang ka. Ha, nanang? Ni, adda kayo matgayam dita? Itay kayo pa'y kadidita? Wan, iso anang kuti nagsarita nyo adwa. Ulito man timbagam si ka, Filimon. Ay, pangaasim nanang. Di ka kumagis skandalo. Agsardeng ka man si ka, Shirley. Di mo kampiyan ti asawam. No apay nga mi nakastat insuot yo, kat damot ginatang may nanang. Kayso nga ron ti kayat kumay. Ay, nawaw. Katno pang Halloween costume samot dayta, nanang. Anya pang Halloween mo't ngay bagbagam. Bagay kung tupay ti bestida. Ay, nawaw. Kagorgorak day ta Filimon lakay. Ay nawaw, apay lipilimon. Adda ka no kurkurang ka. Anya? Na, apay nga katawa ka. Apay nga may nakasjay tinsuot mo. Talaga nga burot ti darak. Numabalin lang ngay babawit ti kasarda. Ita, ammo mo no niya tirik na ti mabagaan iti kasta abakas. Kasta una ti pananguyaw mo iti asawa ti kaanakam. O, anya nga ita, si Kama ti binagaan ti manugang tay ti kasta. Nagapakanumo dahwa na kunti manugang na itay nimfa. Pudno ka day. Unanang. Binagaan ka no ti manugang na kaslada kurkurang na. Ay nawaw,
Apay ka no? Takas jay mo't pimantin suot na kasarday jay. Ay wan, kasla pang Halloween di bestida na itay. Naalam nanang. Gusto mo kidi tapno ammo na tirik na ti mabagaan iti kasta. Kasta una iti pananguyaw na iti asawam idikay. Uray lay babain na ni Mikaw. Anya ngay ita, nagbalatot keng kuha na ti dakes nga aramid na. Deserve na nanang. Deserve na launay. Nagrubwat da ka den. Way, itay pay. Naimbaglaeng ang tapimanaw dan. Makapaasar day ta pilimon. Makitam dayta. Nasakit tinakamaw edi sikati ibagada nga dakurkurang na. Jakon kayat ang makita da dya tao. Ibagam kini Shirley. Adi na yaw awid da dya lalaki. No kaya't dak asarongkaran ada maaramidam. Ay, dya kayat ang makita ti panagrup-rupan ako nakalagarudan. O may laeng dito ita pagsasawak. Dayta nga men, di mo tanangan ti panagsasaom. Anya nga ita, nagbalatek mo't laeng ken ka. Kasta talaga ti biag. Di ka nga min agbalin adakes iti pada matao. Ti pagsakitan tinakam ko. Kat ti manugang tapay mo laeng tinangibagay ti kasjay kanyak. Napasamak siguro ti kasta. Tapno marik na mat imparparik na iti pada matao. Saan nga min na nasaya at ti kasjay a panagsasaom iti asawa ni Nimpa? Agbalbaliw ka kuman, Juana. Ay, nawaw! Liklikam ti mangibalikas iti banag a mabalin a pakasairan tirik na ti padam a tao. Tapno awan rumswa a parikot iti nagbabaetan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Unayan aya? Ay na, wow. Di mo ka din nagustuhan di simple a balay ta, Elsa, bakit? Asidag unay ti balay ti kapsat mo kung ti pagnanaodan dananang. No choice mo't nga, main, bakit? Hey, jak laki di makaanos. Kasla balod da taon no kastoyla ang reko. Anya nga rin ti maramidan ta, kat awan mo ti bukod ta adaga. Dito iti insuro ni Nana nga pagpatakdiran ta iti kalapaw ta. Anya pa yung arod ngay, nalpas matan. Ure agri-react, awanan ti maaramidak. Nasingpot mo't dananang Uray ni Ipag Ines, nga asawa ni Manong Carlo. Nasingpot mo't lang dayjay. Wan, nasaya at dakeng ka, ngumsiyak ngay. Kas na ko nakitain bakit? Nasaya at da. Di ka madanagan, tanalakalaang akasarsarita dagijay. Dala ka ayamat. Naimbagnal daw mo man ng Elsa. Kunaklakit din o asino ti bisitak. Sika maggayam jisika. Anyat masapul mo. Awan matkit di manang, kaya't kalaang amakita. Awan ni Manong Mure ko dito Kas nakunakon, si kati kayat ko ang makasarita manang. Awan mati pagsaritaan ta. Kan maysa, bisiak. Kasta ka di? Kas makitamat, naurnong man ang timalabuan. Kaano nga rod anawaya ka manang? Diyak pa'y masigurado no kaano. No apay ngayon may pala ang amin dito yung balaya. Para sa inyo, Rico ading kaw. Sobrati inlutok amasida. Jak ka bailan nga ibusan. Nang tudak matlaang kadananang itay. Ay nawa, agyaman na kalaunay, Manang Ines.
At damanan tinayima sa pangrabyan, may kinibakit ko. Ay, awan anyaman na. Agpakada akmat laangan, tanay, rumabein. Agkape ka ba, manang? Asidaglaan mo ti balayo. Oray marabyan ka. Intun maminsan tulangan, ading kaw. Okay, manang. Intun maminsan nga roden. Agad anad ka man. Asino di kay Nasarita, Reko lakay? Ha? Ani manang Ines. Nang iti sida. Ay nawaw. Apay anang tagpay lang kat agluto akmat lang iti pangrabyan ta inton madamdama. Gasya talaga ni manang Ines. Sipod pa ide. Kat managparabor talaga. Noon aramidam. Mapan kay taen na. Tapno makapagbanding kayo may. Umayak man. Ikaw naman pala yan, Elsa. Agtugaw ka ah. Agyaman akla unay inis. Anya nga minang tigagaram. Kaya't ko ti makiinistorya kang ka. Ni, adumat gayam ti appliances yo. Ay, wen. Ti daduma, regalo, idi kasarmi ka ni Carlo. Ngam kaaduan ka dagita, ka ginatang may. Naimbag kayo pa'y. Kompleto ti gamit yo. Kastamat ti kayat nila ka ikaw. Mayat ka naw ti kompleto, tapno sa anak amarigatan. Para magmatgayam. Anyat ko na? Ah, ti kunak, responsable matgayam ti asawam. Sobramot nga raw, ti kinaresponsable na no daduma. Manu atawon nga minan ni Manong Carlo ije abroad. 5 atawon nan ijay. Ay nawaw, nabayag matgayaman. Wen abirat, nabayagan. Ay wen gayam, adu ti imported abatsop kan shampoo ditoy. Ikan ka, tapno adda usaram. Ah, ay, saanan abirat? Nakababaen matkang ka. Si kakit dimot, anya kumangay ti pagbainam kat agabirat tamat. Ay nawa. Nangalaam ka dagita asabon, Elsa. Intad ti asawa ti kapsat mo nga OFW. Ni Ipagines. Wun, napanak iti ayan na itay. Nakiin-in istorya ak. Nasingpat matgayam dayjay. Aywan No kinasingput lang ti saritaan. Nasingput ni Manang Ines. Sweet pa'y dayjay. Iso akay kayat mo ni Nanang. Aya, Wan. Agkalaan da kin Nanang. Awan maibagak. Tanalaing amakigayam ni Manang Ines. iso na lang ata para magmat. Anyat ko na. Ti kunak, nakitak ti appliances dalakay. Kompleto siya ka. Wan tamay ti sweldo ng agasawa. Data ngay matlakay. Kaano mat nga makompleto ti appliances ta? Ay, at dantumot saan pa nga ita siguro? Ay nawaw, ada ka magayaman Reko lakay. Ay, kasangsangpot ko lang itay. Siya nga sa di mo tinagapaw. Ay akwa, di tala ang lakay. Ijay, kasla nakita ka naggapo iti ayan ni Manang Ines. Ne, saan ah? Awan ti tao iji balayda. Itila ang paraangan dati nagdalanak. Kunak glakid din, no iti ayan da tinagapwa. Saan? Anya nga ito bulsam. Ay nawaw, nakita na pala ang mat. Apay di ka makasungbat. Awan deto'y lakay. Si kakit di mat. Agdiretso akon iti silita. Hello, Carlo, asawa ko. Kumusta ka dita Pinas, Ines? Bakit? Ay, nasaya at madlakay. Ay, oo pala. Naibaga ka din ni Nanay Ken ka, ang nagpatakder da ading Rico kani Abirat Ilsa iti kalapaw da iti asidag tayaw. Wait, hindi pa napalaba sa bulan. Kumusta mo titrato da ka? Nasaya at mat. Kinapudno na, umay ni Abirat Ilsa dito'y balay. Di mayat. At dati ka sa sarita. Oo nga rod, nabayag matan asaan nga imay ni Jessica dito'y balay. Busy mat, iti trabaho na. Kagangay na at dami ti trabaho yo. Ninanang ngay, magpapandita balay. Wan, no daddumakit, umay makibuybuya iti TV dito'y balay. Iso kay ta ka ni Nanang, tanasaya ka king kuana. Nasaya atak tanasaya at mo't ni nanay kanyak, agraman ni Jessica akabsat mo. Wala nang, isumat lang timbaga ni Manong Carlo idi imawag. Nay, aguray ka.
Ninsamot manang mo Elsa jay adda iti ayan ni manang mo Ines, Jessica anak ko. Ayun, anyang itar aramidan ni ipag Elsa ijay, kat adda mo trabaho ni Manang Ines. Ay nawaw, ni anyang ijay. Electric fan samot da jay binagkat na. Buludin na siguro Nagpakada nga takin ni Manang Ines. Saan ba't siguro amapan iti ayan da manang mo Ines, no saan nagpakada? Mayat mo't gayam ti electric fan ni Abirat Inis. Ay nawaw. Nagkapunlit nga electric fan, Elsa. Ne, adya ka magayam di tari kulakay. Agtugaw ka. Naimbag lang ang tada na bulot ko nga electric fan. Nagbara ti panawon ita. Siguro ka. Dayton sa electric fan ni Manang Ines. Iso nga agpaiso. Binulot ko pay laang tawan matitao ije balayda. Awan mangusar. Ay, unay kan bakit? Nagpakada ka kumamot Ang mga numaamuan na tinaramid mo kat adda maibagana. Kumpurmi ti mapan mo alain iti saan mumut abalay. Buludon talaang mat. Maisubalin tumat laang. Di damat ngamin in kandado ti balayda. Tanong maminsan kat ijay ti pakibuy-buyan ni nanang. Di ka madanagan. Isublik matlaang ti electric fan na. Kasano nga rod no maperdi da ita? Ado ti kwarta dagita. OFW matikabsat mo nga asawa na. Kabailan dati gumatang iti ado nga electric fan no kayat da. Ay, una yan. Prutas para ken ka Ines. Ay, maraming salamat, nanay. Inikkan nyo kadimat ni Abirat Ilsa. Wen, inikak itay. Ay, nasayaat mo't ano kasta, tapno wala silang masabi. Ang mga panunutan na nga adda ti paborito yung amanugang. Ay nawaw, sa anak akasta a klase ti tao balasang ko. Para kanya agpapada dagiti manukang ko. Awan idaddadumak. Ay gayam, nakita mi nga imay dito'y balayo itay. Binagkat na nga rod ti electric fan ko, nanay. Isumot lang, ti mangalala iti abasto dito'y balay no kasta nga awana. Ay nawaw, kunak man no nagpakaadakan ka. Ay, hindi, nanay. Basta binagkat na latamot tan. Saan ang makapaglibak kanyak, tan nakitak iti CCTV? Saan lang anam na minsan nga inaramid na tikas jay, nanay? Maasarak man iti asawa ti kabsat mo, Carlo, lakay? Abay ba't bakit? May nakit din binagkat ti electric fan dito'y balay, idi awan ti tao. Siya? Isumot lang, ti mangalala, iti kumkumporme dito'y balay no awan ti tao. Hanya, di mo inkandado ti balaya. Hindi tanudad dumak at dito'y balay nga agbuyan ni nanay. Mariusip, kunak man no nasayad ni pag-ilsakin ka. Jack amo alakay? Sa bali mat gayam ti ugali na? Ringwaran ti pudno nga ugali na? Tamakita no isubli na dahil nga electric fan. Tiltila mo't tan ti taktakawon na. Bagbaga man di asawa, Rico, anak ko. Ay, nawa. Kontrolan nyo tingiwat yung nanang. Ada ni Elsa iti silid may. Nakababain, tinaramid na. Iti anya agapaw, anapan na binagkat ti electric fan damanang mo Ines. Binagbaga akon. Apay nga raw, adi na pay lang isoblay no binagbagaam. Jakman kaya ti kasta nga ugali ti manugang. Arig nan nagtakaw. Saan lang ati electric fan ti innala na ichay? Bayan nyo nanang. Kasaritak tumaring tasawa. Rumbang lang. Narigat no mairwam iti kasta nga aramid na. Kung kumpormimot nan ti mapan na alalaan iti saan namot abalay. Kunak lakit din nung naturog ka, Elsa. Ay nawaw, kasano ko maama katurog da tao no kastoy lang. Anda ka di parikot mo? Anya ti may imbaga ni nanang muking kaitay. May papaniti electric fan. Ti electric pan a binulod ko. Well, magbagaan ka kano tapno di ka mairwam. Anya ti panakita ni nanang mo kanya aya. Agtatakaw, maisublito dayta, makauray dala ang Saan akas tabakit? Dinalaang kayat nga aga-apa tayo. Iso akayat na abagbagaan ka. Sikan tumot nga ngayon. Di mo amo ti limitasyon mo. Kukuha mo dayta electric fan mo, Inis. Bakit ngay na nga to ang busis mo? Una,
Ta ibabain nakmatan iti katugangan ta. Ano? Ay, anong ibabain mo't nga ibagbagam? Amok nagistorya ka kinanang isuan na pan ijibalay. Ay, pangasim Saan ka dadadaulan iti katugangan ta? Nalawag mat, te kayat mo kat si Katibidya. Ay, di ka agsaw akas ta Ngamen, saan lang at electric fan ti may mo inala dito'y balay? Agraman sabon kan kumkumpormi dita? Nagululi makaklaang abirat. Nakaimimot ka. No agsasao ka kat kasla kwartam tiin gatang mo kadagita. Anya di ibagbagan ni Nanang? Ada kanuma di yung nagkinaawatan kan ipag Elsa manang Ines. Ay, oo, agpay suday ta ipag. Anyak inaramid na ay ha? Tiltilamat ngamin ti umay na alalaan dito'y balay no kasta nga awan ti tao. Anya? Saan ko ngayon kandado ti balay? Tanudad duma, umay makibuybuyan ni nanay. Jack amaw nga umay matgayam ni Abirat Ilsa dito'y balay tunggal awanak. O di ikandadom laangan ti balay yun no pumanaw ka manang. Wanan kapilitan. Anusan pay laang ani nanay ti TV iji balayaw. Un manang, may mayat no ikandadong tapno maliklikan ti saan a pagkikinnaawatan. Umayak man, Rico anak ko. Awan ni Rico dito'y balay. Mabalin niyo ti pumanaw no awan ti buwagayo. Likliklikan na ka di, Elsa. Kundi da magkaypay lang. Amok saan asyak ti paborito yung amanugang. Ay nawaw, paborito ang manugang. Isumat. Day nga inis ti paborito yung. Gaputa ada ti mayat at trabaho na. Saan apod no dayta, balasang ko. Awan ti paborito ang manukang. Agpapada kayo laeng anapatag kanya. No inuulbud matlaang ti ibagbagayo. Pumanaw kayon. Ti kanyak laeng, kat adda ko mabain tayo iti tunggal maysa. Pumanaw kayon. No awan ti nasayat nga ibagayo. Kunakmanan. Anya nga tano pumanaw talaangan iti daytoy a lugar ko. Ay nawaw, sa di no kumangay ti dagduma apapananta. Dito'y mo't ti balay ta. Agabang taa. Isong aro na nagpatakder tayo ti kalapaw. Tapno di ta magastusan iti abang. Saan kumat ngamin akaalaan ti pamilyam? Uray ti kabsat mo ababae kan asawa ni manong mo. Maminaando ka di nga ibagakin ka anasaya at dagijay. Kasjay tinasaya at nga ipanpanakal mo. Ay na, sakbay nga reklamo ka bakit? Agsarming ka nga umuna. Ang mga nuriri ka ariri, kat si kagayam ti antipariko. Nang yegak iti puto, abirat. Ha? Merienda taa. Di off mo kanumat ita. Ay wan abirat. Day off ko nga rod ita. Di mabalen, ti makiinistorya kang ka. Ay wan abirat. Okay laang mat. Agyaman aklaunay Aywan gayam. Pasensya kan kadagitiin sawsawang ko. Kandakas nga inararamid ko idi kalabas. Siyak ti ayan ti parekot. Nasaya at mat ta naka-Ameris kan abirat. Tabasol ko mat. Kan kayat ko kumati agpatulong kang kanoo kilaang Anya ti maitulong ko king ka abirat. Anya ti aramidak tapno agbalin kami mat aklos iti katugangan ta. Nakitak ngamin aklos kayo kininanang. Day talang gayam. Agsingsingpet kalaeng abirat Ilsa. Di ka agar aramid iti kalukwan. Nukasta ti aramidem. Sigurado amayatan ni nanay ken ka. Manang Ines! Manang... Adda ka matgayam dito ay Manang Elsa? Agtugaw ka taag merienda tayo, Jessica. Wow! Mayat ti banding yun Isu nga rod nga agtugaw ka taag sasarita tayo. Adda matgayam ni Elsa ditaw eh. At dananang, itay pa'y agsapa Nasaya at kayaon. Oo nanay, nasaya at kami mutan. Ala, agsubli at nga rod ijay balay, tamangalaak iti sidaan tayo. Hindi na nanay, agluto ak inton madamdama. Adupay mo ti karne iti ref. Alang arog, tulungan kan nga gluto balasang ka. Nasaysaya at manan nanay, nabibiit ang makaluto tayo no tulungan da. Wan man, dito'y kami matan amangan kan Jessica, tapno makapagbabanding tayo man mat. Ay, nawa
saan jay tao at dalata kuma panagbain mo. Nang runa pa'y no kagawaan meten ti pagsasaritaan. Saan adakas ti bumulod ngam nasaysaya at kumano ipakadam iti nasaya at iti tao nga akin kukwa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adungdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naimbaglangan tanaranaan ka dito'y paradaan kasinsin Marcela. Nay, si kamo gayam day ta kasinsin Cecil. Ada ibagam, Agpapaskan kami inton Sabado. Umay kayon to ijay. Ay nawaw, ijay balay Anya ti partyan nyo ngay kasinsin. Baboy kasinsin. Mano ababoy tapno amok no umayak. Talo laeng, dadakkel dagi ijay. Ay nawaw, umayak a kasinsin. Tapno malanitan man mo't ti bibig. Wen akasinsin, ibagam to laeng akin ni Auntie Osyang. Wow, no awan ti lakad da. Umay kamin to. Day talaang ti ibaga kasinsin. Sige, agpakada akon tani. Agrubwatan ti paglugana. Naranaak ni kasinsin Cecil dita paradaan itay nanang. Kaut, Agpapaskanda kano. kanaw. Inton Sabado kanumot. Apay nga agpapaskanda. Day tatijak na sa lunsod nanang. Nga mapantayon to Basta agpartida iti babaw Ay nawaw, dinamag mo kumaan o apay nga agpapaskanda, anak kaw. Sinalunsod ko laang numano ababoy ti partyenda. Na, dayta ti pagalistuam. Numano alawas meten asaan tay ang nagsidsida iti karni nanang. Mala, sa nabalay, saludsudak to ni Uncle mo tito numaranaak. Nasaysaya at pay nanang. Kumpleton ti Diyos kan paper plate, tatang. Nasaya at mat. Tapno nakasagana para inton Sabado. Wan, tatang. Awan kaya, nakasaritam ka din ni kasinsin mo, Marcela. Naibagam ka di kang kuha na nga agpapaskan tayo. Wan, tatang, naranaak ijay paradaan idi may sangal daw. Anyat ko na nangay, makaumay da. Wan, tatang. Mayat ti isem na idi imbagak at talo ababoy ti parjen tayo. Usto tapno makapasyar damat ito'y balay. Wan nga ro, tatang. May mayat kumapay ano umay ni Auntie Osyang. Wan garon, nabayag adyak nakasarita ti kapsat ko. Ay sa nabali tasan mo't uning adayo ti ayanda. Ado siguro ti pakakumikuman na, tatang. Iso adi na masangot ti mang sarungkar kada kayo. Na, sa dino ti papanam si Karo day. Ada na patagalakad ko ita Marcela bakay. Apay ka de? Ay nawaw, saan ka di nga imbagakkan ka nga agpapaskanda kasinsin Cecil ita? Napatag nga rod mo tilakad ko bakay. Sayang mo day jay. Sapay talo at dadakkel ababoy ti partyenda. Di mo kayat ang malanitan tabibig mo aya. Awan nga rod oras ko. Mapan kayo ka na lang Sigurado ka? Talaga adi ka mapan? Final day tan? Awanan pagbaliwan na? Uy, mangisupot kailangan ni ti karne. Tapno marama na amot Sige, mga laak nga rod iti supot. Wan, di bali ata kasinsin mo matagpapaskal. Wan mo kidi nalakalaan ti agdawat. Mala, mapana ko. Naynayunam ti isupot mo Wan lakay, mga laak iti dakkel asupot tapno sigurado. Sika ngay nanang, makipasken ka kadewin now. Ikatwa na anak ko, mapanak.
Apay ka day. Ay nawaw, mapan kayo magayam. Kaapay adi kay pala nakasagana ngay. Daytoyin ti badok amapan. Agrubwatan tanay alas 9 magaya man. Ay nawaw, agpalas kayo man nanang. Nakarugrugit tabado yaw. Kasuksukat ko laang matidikal manan ako. Agpalas kayo kunak. Kasano no adati kasinsin tayo ang makipaskan. Anyan tulaang ti ibagada no makita da akas ta ti kawasyaw. Awan mo't makitak ama di iti kawaskaw. Ay pangasiyo nanang. Ang mga no makita da kayo ijay kat panunutan da abaybayan kayo. Da kami ti maibabain ano kastalaan. Pasensya kan kasinsin sisil. Medyo nala daw kami nga imay. Ay nawaw, okay lang ang kasinsing. Adda ka di pa'y maramid kasinsen. Awanin kasinsing, nalpas itayon. Naimbag ata na sa padagiti daddo maakakasinsin ta. Isuda ti timulong. Mauray nga rudan at ipanangan no kasta kasinsin. Una, urayan tayo ta saan pa'y analuto ti karne. Kunaklakit din no adda maaramid ta tumulungak. Awan mo gaya man. Awanin kasinsin. Mala, panawan ka pa'y ata asikasok dagiti daddo maabisita kasinsin. Wan sige kasinsin. Agtugaw ka pa'y ladita. Ituloy tanto ti ang sarita kalpasan ti panangan tayo. Naimbag ko nam at awanan ti maaramid. Perfect timing. Day talaangan makanti mauray. Ay nawaw, apay ngay. Tian niya nanang. Dayta mo lang tugtugaw ter aramida manak ko. Di mo sinaludsol iti kasinsin mo no adda pa'y maaramay. Sinaludsod ko mo itay. Kahit Nalpas kanumutan. Urayan tay laangan ang maluto ti makan. naladaw tangamin nga imay. Mayat ki di at awanan ti maaramid nanang. Day talaangan mangan ti maaramid. Wan angam nakababain mo't iti kasinsin mo. Agtugaw kay ki di nanang. Nagadupay lang nga ibagbagayo dita. Naimbag ta nakaumay kayo o siyang aring ko. Ay wan tawan mo't aramiden mi ita nga aldaw manong. Anda mo tayo pagkakumikumam iti ngay. Agar aramid ak iti pigadan manong. Isumot ti source of income mo. Wan iso laang mga minti kabailak nga aramiden. Aya, nasaysayatan ti kasta ng awa natin ko. Wan ba't kit di Eh, ni Manang Delia, busy ka numot nga agdadait. kabailan na pa'y gayam. Word, kurtina ka numot ti dadaitan na. Diyak pa'y nakasarita ka ni Manang. Aday ti sila di Cecil. Madamang agin ina na. Nabanlog ka no iti biyae. Ay kasarita tuman mo. Mapan mo kitaan ah. Ang mga no nakariingan da jay. Iti sigod ka di asilid ni Cecil. Word, agdiretso ka lang ejay. No kahit mo ang makasarita ti kapsat ta. Ada ko maibagak kang kakasinsen. Anya day ta kasinsing. Mangisupot ka man iti karne. At to'y ti supot. Ay nawaw, Saan ngamin ang makaumay nila kay ko, ta adati lakad na. madi kasinsing. Alan tapno adati maramanan na. Uray day takar nila naimbag lang apang ramanan na. Uray saanan tapansit. At to'y ti supot kasinsen. Isot kargaam. Saan amabalin amang isupot ka kasinsing? At idug pa'y tipila Anya? Amangan numang isupot ka kat agkurang mo tinaisagana amakan. Ununaan mi pa'y adagi ti bisita. No addan to sopra, sakan to mangisupot kasinsin. Di mi ekspektaran nga ado ti bisita nga umay. Ay nawaw. Basit laang mati daw dawatak. Unangam no adda makakita nga ikan ka. Amangan no kastamot ti aramiden ti dadduma. Amangan no mangisupot damot kat saan pa'y anawarasan dagi ti dadduma bisita. Una yun kasinsen. Para karnilaang imot mo mar. Naa, sapay la kumaata. Di ka nagsaaw. Makapaawan ganas ka mo. Agawid tayo nanang. Rugyak pa'y laang timangan. Kan maisisan kumapay adagiti kaldero inton madamdama. Agbati kayo nga raod. Ay nawaw, apay akas lang dardaras ka mo. Makapaasar nanang. Anya man ang tinakaasaram. Ay Nakaimimot day ta asisil. Para karnilaang. anya ngay nga rod day tayong supot mo akarna.
Bagik da ito'y nanang. Na, adda mo gayam na itad amakan ka. Kasano kuma nagbalin nga imot ti kasinsin mo. Wen ata idi nagdawat ak iti parakin ni Rude. Di nakidin kayat. Priority kano dagiti bisita. Ay katun aduma nga minti bisita da. Ken no makita dagiti daduma anang isupot ka. Amangan no mangisupot damot. Narigat no agkurang ti makanan akaw. Imot ki di day ta asisil ah. Umuna akon nga gawid nanang. Makapaawan ganas damot. Nangan kayo ka din, Auntie Osyang. Wan, nalpasan ka anakan. Ni kasinsin Marcela ngay, Ante. Imo na ang agawid dun ka anakan. Agdardaras mo't nga agawid itay. Ay nawaw, apay ka no. Ay, jakman amoy ti day di atao. Gimuran samot. Gimuran samot, idi saan ko a pinagustuhan, Ante. Day takarni ti makagapo. Kunak tumat. Di na naawatan ti imbagakin kwa na, Ante. Ay, wan nga rod ka anakan. Ngam di mulatan ikaskaso. Taisumot ti ayan ti biddo. Nagawid din dagiti bisita, tatang. Makainanamo ilangan da tao. Agtugaw ka mampay, taday ba king kasisil? Ay nawaw. Anya day tatatang? Anya ti di yung nagkinawatan iti kasinsin mo aya. Ha? Ni kasinsin mo Marcela. Apay ni kasinsin Marcela, tatang. Kasla makaungat iti nakita kag sarsarita kayo. Hindi kwan, nagdardaras mo ta nagawid. Dayje ka di. Uy, Ay natatang, gimura lang ang dayje kanya. anyat gimura naman. Karni ti makagapu, tatang. Jak laintad ti karni adaw-dawatin na. Gimura kay din. Apay nga min adi mo inikan. Taado nga ro ti bisita. No ikak ni kasinsin Marcela, makita dagiti daduma. Amangan no ibagadamat amang isupot da. O di awanen ipakantayo kadagiti bisita. Sabagay, adamat puntom anak ko. Danda ni agkurang tupay. Di nakarkaron no inted ko ti daw-dawaten na. Ayan nga tinyawid mo akarni, Marcela. Awan ti karnila kay. Ay nawa, apay nga awan. Kunak man no talo babot ti pinartida kasinsin mo. Impadas ko ang nagdawat kang kuana. Di na kayat ti mangtad. Apay ka no? Adu ka no nga ro ti bisita. Isuda ka no ti priority. Nakaimot mo dito kasinsin mo. Ay grabe ah. Uray la na pa ba inanak it insawang na. Di pala mabangles da kita karni. Isupay ah. Isumo lang nga imot na. Di pa halilatan Kas tamad gamit ti ugali na rito kasinsin mo. Nakaimot. No kinaimot ti saritaan, sigurado nga iso ti tapuan. Saan nasaya at tikas nga impakitam idi kalman, Marcela, anak ko. Dayta ti jak kayat kada kayo nanang. Siyak manan ti nakita yaw. Siyak manan ti kamaliit imatang yaw. Ay nawaw. Wan tadi mo mat maawatan ti imbaga ti kasinsin mo. Ay nanang. Nuda kayo lang tinakangag iti imbaga na kanyak. Amangan no na insulto kayo mo. Para karnilaang. Kan maysa, adamot punto ti kasinsin mo. Pasken tinapananta anak ko. Ado ti bisita. Talaga a priority dagiti bisita da. Nakababain mo't ano adda bisita saan amangan. Gusto nanang. Di yu pagbasuraan ti lapayag ko. Ay naapo aya. Di mo man kanunungan ti kamaling aramid ti kaanakam nanang. Isupay lang ngamin ti kampiyan yo. Bakit? Nasabat ko ni Cecil dita dalin tay. Kahit anya ti inaramid mo. Kinusilapakit din Ay na, mayat day talakay. Mayat day tangay naramid mo. Uray siyak, impus kumot iti Facebook tinapasama. Anya nga iti imbaga dagiti Facebook friends mo. Siyempre, siyak ti kinampian da. Adupay ti nag-comment a kinaimot kanu ti kasdi nga inaramid na. Makikitam dayta. Nalawag no sino tinagkamali. Imot to ngamin. Deserve na ti mapabainan. Ay, makapaasar da kita akaruba. Syakit din ti katawaan da. Wan nakita dati impose mo maipapan iti kasinsin mo. Pudno matiimpus ko ah. Ay na, para karnilaang. Ay nawaw,
Talagamat nga imot ti kaanakam. Di mo ilibak nanang. Jak amo no apay nga isupay lang ti kampian dagita akaruba. Bagim mo lang ti imbabain mo iti kastya ngay naramid mo, anak ko. Kundi pus ka gamain. Kayat mo ti mangala iti simpatya iti Facebook. Iso nga impos mo. Ngam anya ngay tinapasamak. Si kamutan ti katawaan da. Ah, Ay, imbabam ti mismo abagbagay manak ko. No siyak ti sika, idilit mo day di apos mo. ay saan nanang? Di mo urayan amaamuan ti intero a barangay ti inaramid mo. Tas sika mo ngamin ti akim basol. No saan ka kumangamin ang nagpos iti kumkumpurme o di mayat ko ma. Alawunan, idilit ko. Rumbang laeng, di mo urayan ang maibabain ka iti intero a barangay. Tani, uray siya, mairamraman nakbutang. Oh, naawat am ka de, timbaga. Di kay agungat idilit ko nga rodon. Sa anak nga agong unga, tanak ko, ibagbagak laeng tipudno, ama di tinaramid mo. Ay, nawaw! Sakbay nga agsao ka iti dakas kontra iti padam a tao, siguraduam anadalus ka. Di ka agaramid iti linuloko, taamang ano isunto ti pakaibabainam intun dumtang ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naibusan ti allowance ko, nanang. Ay nawaw. Kaano lang idinang tedak iti kwartaken ka, Jine? Awan nga rodin, nanang. Naibusan Hay, awagam ni tatang mo. Ibagam ken kwa na tamang ipauit iti allowance mo. Amangan no adda trabaho na dayjay. Ay kat i-text mo Ibagam nga umawag ken ka no saanan abise. Awan ka di tinaurnong ti laundry shop, nanang. Apay di mo makita ti ref aginatang ko. O sige, awagak nga rod ni tatang. Ay wag, ibagam anayunan na ti ipauit na. Wala nang. Hello, tatang. Ayan masapol mo, Jenny. Naibusan ti allowance ko. Numabalin, ipauitan na ko man, tatang. Ninanang mo ay. Awan ka numat kwarta na. Isuti nang ibagang awagan kayo. At damo ti laundry shop. Mangipauit kayo laangan, tatang. Narigat ti makisarita kininanang no may papan iti kwarta. Anong samngarod nga urayan? Agtiksak to keng gano da may pawit ko. Asap tatang. Uwin, di ka matanagan. Agdiskarte anak ko. Agyaman naklaunay, tatang. Nayunam ka no ti ipauit mo kuna ni nanang. Bye. Anya ti inbaga ni tatang mo. Adda may pauit na. Adda, nanang. Ano santa kanula ang orayan tagdiskitar kanu. Nasaya at mat nga raw no kasta. Sa dino ti papanam, Joel. Agpalundli akman, manang konsyang. Ada ti laundry shop iti sentro sang kadi. Awan ngamin uras kong aglaba Wen, ada laundry shop iti sentro. Ado ti pagpilyam, ngem no kayat mo di uray siya kun ti mangilaba. Libre lang basta sika. Ay nawaw, nakababain mo't kada kayo manang. Ay, ina. Anya ko matipagbainam ngay, single akman. Agpalundli aklatan manang. Ang mga noon niya pati panunutin dagiti padak abordils yun no ilabaan nak. O sige, adagan ka dayta. Basta siya,
Kaya't ko lang ti makatulong. Naimbag kanya katawan ti sabit. Awan agunget no bilang man. Saan manang? Adamit kat di pagbayad ko iti laundry shop, tadamit trabaho. Nimbag nga aldaw yu, madam. Ha? Ay, anya ti masapul yu, sir. Agpalundli ako madam. Sige, ikargam iti crates dagiti bado. Anya nga minantay nagan mo, manong? Joel tinakan ko. Ah, syakmat ni Rosita. Nice meeting yo, Manong Joel. Ha? Isurat mo tinagan kan contact number mo dito'y lagbok. Nagan kayo kontak ng bilayan? Wan, Manong. Mabalin ka lang alayak ti impalabak itang aldaw mitlayan? Ada nga ti uniform ko, kasapulak inton bigat. Ay kwa, adu tinakapila. Ngamno ka sa pulam adagos ti inpalaundrem. Isupay lang ti ununa. Ay nawaw, agyaman na klaunay, madam. Awan anyaman na. I-text kanto no ready to pick up ti inpalabam, wan. Mabalin ka di nga ipabagkat ko ti danumken ka, Joel. Ay, pangalaki ti dano manang konching. Di ta istorlaeng. No, okay lang kan ka. No, awan aramidam. Okay laeng. At dalakat ko, may inton madamdaman ton. Sa dino ti papanam aya. Mapan ko alain ti inpalundli kabado. Ay nawaw, nagpasan. Imawag ni Madam Ijelundli sa pitay. Kahit naibaga na ali dito pick up kanumitin. Nagpardas ah. Uwin ngalod. Sumurot ka nga ron kanya kapag katumpay laang ti danom. Adamot gayang papanam inton madamdama. Adda ka matgaya man, Sir Manong. Mano ti bayadak? Saanan? Uray libre latan. Di bale, takukwak mat ti laundry shop. Amang ano adago nget. Saan abali, tasyak mat ti boss. Kas nakunak itayan, kukwak ti laundry shop. Wan gayam, single kan samat. Kasla dayo ka Uwin, dandani agbaak mitin. Pudnomit lang tinako na adayo. Agap abang aklayang dito lugar yu, ta dito imiti anti trabaho. Uray di mo damagan, ibagaklatan ken ka. May saak mat abalaw, and ready to mingle. No kayat mo Ay, koy. Mang tedak lang nga iti 500 kan kabatam. Bayat ti panang nilabam iti badok. Okay, ngam inton maminsan tumanan Agsubli kan to ditoy, wan. Di ka madanagan, tabalo akmat. Nag-sweet matan da ito Joel. Kunaktumat, kursunada nakmatlaan. Nanang, mapan kayo ka di iti laundry shop ita. Nagpartak pa yung ag-reply. Adaman adagos ang ti-reply na. Nanang! 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 Ha? Ay, makapakigtot ka mo, Jenny. Apay aya. Itay pa'y nagsalsalod sudak, di kay mat ngamin sumumbat. Apay, asino ti kateteksyo anya? Ha? Ay kwa, awan da ito'y. Anyat ibagam aya. Sabado ita nanang. Kunak man numapanta iti laundry shop tayo ita. Anyat orasan, kat adda tayo pa'y lang dito'y balay. Agbati ka dito'y balay. Syakla ang antimapan. Ay nawaw, kalaat mat nagbaliw ti kapanunutan nyo. Di ko nayo idi napalabas alawas kat tulungan kayo. Saan nga rudan? Agbati ka dito'y balay. Ag-review ka kitday tapno lumaing kamat. Okay, da kayo tinangibaga dita Agyaman ak tayo manugot ka alumwal talusita. Asino nga tinagbantay iti laundry shop mo? Awan, inrikap ko pailaang Joel. Ha? Ay, sayang mit no adag palundli. Ay kwa, awan mo't ngamin dadu maapangital ka. Di balay tamang lukatak mo't inton bigat. Aginjoy tapay lang itaa. Anya nga minon tay kunam nga ibagam kanya? Di ka kumamaklat iti ibagak. Kaya't ko ti agdatong keng kalusita. Ha? Anya ti kunam, Joel? Kaya't ko ti agdatong keng kano o kilayang Ulay may sa kaabalo. Nakasagana ka mga ikalay sa ken ka. Ay, wan adagusan ti songbat ko, Joel. No kasta, umanugot ka makilalasyon kanyak. Kaibagbagak laang, wan nga rod.
Ay na, agyaman na klauna Lucita. Kamaudyanan na, ang damit lang ang nobyak. Sa dino tinaggapan nyo, nanang. Apay anarabyan kayo. Ay nawaw, sa dino kumapay ti daddo maapapanak Jane. Narabyanak, taado ti customer ita. Ado, tinagpalaba. Ay, nawaw. Didak man ulbudan, nanang. Ay nawaw, sa anak nga agul-ulbod. Ibagbagak laang ti pudno. Napanak iti laundry shop tayo itay, kat nakakandado. Awan ka anakitak ijay. Ha? Aanya oras ka anapan ijay? Alas 11, talo nga oras anagur-urayak ijay, nanang. Ay kwa. Sa dino tinapanan nyo aya. Ay kwa, kinapudno na. Napanak iti ayan ti kumarek. Kasangay na ngamen. Apay nga rod akas ta tila ngayo. Kasla madandanagan kayo launay. At dan samat ilimlimig jo. Narabyan kamot anagawid idi kalman. Nagbulakbul kami nga miniti nobyak manang. Ay nawaw, kunak man no single ka. At Kaano laeng idinagsalud-sudakan ka. inaklon nak ti babae akol sunadak idi kalman laeng. Anya, Deta ti pudno manang. taga-anumat nga iday ta babae. Kalugalan nyo metlayang No kasta, at dagaya man nobyam. Kunak nugasat ko ti agbaak. Ngayon ni, damit na ilawanin. Ay nawaw, nalaing day ta inununaan na din. Adyat ko ng manang. Ay, ay awan di kayat ko asawan. Dito iti boarding house mo, Jewel. Wen, dito iti pagababang Lucita. Ay nawaw, iti papaabangan mat gayam ni Kunching ti pagnanaudan na. Ni, napauli makamit. Okay ka laeng? Ha? Ay kwa. Ada ka di palikot. Nalagsak ka itay. Ngam kasalamadaнаkan kamit launayin ita. Ay kwa. Ada ka diti landlady yaw. Sigurado, no ada ni manang kuntsing dito sa lid na. Nakita kalimual itay ket. Ay, agyaman nak. Kunak lakit din no makita nak. Apay ti landlady mi? Kwa. Awan matkit day. Nasa ludsud ko laang, Jewel. Sige. Sumblek tangalo din ta kapita pa. Ne, ada kamit gaya man ang kuntsing. Makapakigtot kami. Sino dyan nakitak nga nyawid mo? No kasta, nakita na kami? Juan, iso ka di day jay tinobyam ng ibagbagang. Wen, Itapay lang, Joel. Aganad kan, di mo ibirbirok ti pakaisagmakam. ay nawaw, saan kaya maawatan? Kano at asawa day dya Rosita? Anya? Te ko na kanya kit balo ka no? Ay nawaw, inulbudan na kalaang. Balo mo't alaw-lawatan na. OFW nilakay na. Anya? Day tatipudno. Si bibiyag pay lang nilakay na. Ngam ibaga na ki dinabalo. Ay naglokon na dya babae. No kasta, inulbudan na gayam. Matuloy ka diti panagawid jo, tatang. Wen, manual daw langan kat malpasan ti trabaho. Ituloy ta ti plano tawan. Surprisahan ta ni nanang mo. Saan samot tin matuloy day ta surprise, tatang? Ay nawaw. Apa ya? Ang mga nuda kayo ti masurpresa iti ibagak, tatang. Makapatanag ka mo tanak ko. Anya doy jaya? Agin babalo ni nanang. Ay nawaw. Kasano nga ginbabalo? Di ka maawatan mo. Kinasarita nak ni Auntie Conching, kat na ibaga ng adda relasyon da nanang kanti lalaki a border na. Imbaga kanu ni nanang ijay lalaki a balo. Anya? Si bibiyang kayo pa'y laang, nga feeling balo matan ni nanang, tatang. Kumusta ti biyayam, tatang? Kunaklakit dinurabi iti panagawid yu. Naginanak pa nga minidya Manila. Sakba nagawid ak anak. Ninanang mo Adda ijay laundry shop, tatang. Saga ano mo ti kabit na? Dayo ka no, tatang. Ngam saan nga amo di lalaki asi aasawa ni nanang. Taimbaga na kanu nga rod abalo. Agraraman mo't day tangay nam. Aggagatil nga rod, tatang. Mangibabain launay. Nagsagana day tangay nam. Diyak to pulos mapakawan oray pupuutan na. Feeling balo mo't.
Amo na si bibiyagak pa lang, ng kasta ti bagbagana. Ha! Apay nga itaka lang ang nagpakita, Jewel. Dua alawas, adi ka nagpakpakita kanyak. Di mo pa'y reply ang dagiti text ko. Agraman awag, di mo sungbatan. Himayak ta kahit ko ti makiwin na suwaskim ka. Anya, nay, apay ngay. Di ko nam kanya kat balo ka. Katuan mat. Kat noad na ka no asawa nga OFW. Ha? Isuka di dahil ito itinang isukat ang kanya, Rosita. Sebiyaw. Kambalit ti pampanunutin niyo, Manong. Anyat kaya't mo sawen. Jak amo nga adagam ti OFW ka asawa ni Rosita. Dayo aklayang dito lokal yo. Namatak itimbaga na nga isukat balo. Kaputan nagtalay kakenkwana. Nukas tangarod. Biktima kamot laeng iti kalukwan tinalaing asawa. Wansel, iso di na kumailaman. Ti asawa yu tayo ti palikot. San asyak. Iso tinagulbud, sel. Rosita, alam dagiti gamit mo tag sinatalangan. Ha, ay ikwa. Pangaasim lakay. Awan ti amok apapanak. Digan ka sa pulan tap na mom. Pangaasim ka di alakay. Pumanaw kan, tas siyak tinagrigat. Tapno lang may patakder da ito balay. Ay kwa, awan amok apapanak lakay. Dinak awagan itilakay. Talinipat kun nga gasawa ta. Ay, ikanak kumapay iti may sa agundawa ay sebyo. Sanan? Jak kasapulang ti asawa nga agin babalo. Si bibiyagak pa lang. Mapanmukid din ibaga abalo ka. Imbes asika ti sorpresaak, tanalpasin ti kontratak. Siyak tinasurpresa iti naramid mo. Ana, pumanaw ka ni ti sangwanak. Saan? Saan nakapumanaw, sebyo? No di mo kayat ti pumanaw. Dalusam ti bodega ta isutagbalin asilid mo. Manipo dita, awanan karbangam iti silid ta. Ay, awanan. Talaga asaan akayat ni tatang mong agsinublian kami, Gine? Ay nawaw, syempre, nasaktan iti inaramid yun, anang. Da kayong tumat ngamin. Feeling balo kayo. Ay, kwa. Saan ko ngayon gagara dayjay, anak ko? Ay, di nakmandramaan, nanang. Pang-asim, Tulungan nak, tapno agsinublian kami ka ni tatang mo. Para iti anyapay lang, nanang. Tapnulukon nyo manan ni tatang. Saan nga ruden? Saanan ang maulit tinapasamak? Promise! No siya, may mayaten nga agsina kayo. Ay nawaw, di mo kaya't ang makompleto ti pamilya tayo aya. Useless maglaang ti kumpleto a pamilya. No ti may sakit saan ang makontento. No anya ti pangedeng ni tatang, iso ti irespeto yun, nanang. Kat, kasanun nga'y no mga asawa ni tatang mo iti sa balay. Da kayo antua, sikat ti ayan ti parikot, nanang. Kas na kunak itayan. No saan akayat ni tatang ti makisinublan kada kayo, irespeto yu day ta a desisyon na. Tanalawag met, ada kayo tinagbidot. Ay, nawaw! Di ka agaramid iti pagsakitan tinakam ti asawam. Tapno awan to ti pagbabawyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.